Sve se odigralo u strogoj tajnosti. Reality show program Elite 9 ne prestaje da šokira javnost, a najnovije informacije koje su isplivale na videlo prete da potpuno razore odnos u Beloj kući. Tek što je proglašen za novog vođu, najmlađi učesnik Dačo Virijević je otvorio dušu pred robotom Tošom, iznao skandalozne detalje o tajnim akcijama Borislava Terzića Terze i Jovane Cvijanović. Prema Dačinim rečima sve se odigralo u strogoj tajnosti, neposredno pre nego što je Terza ponovo završio u naručju Sofije Nićijević. Ova vest odmah je podigla Belu kuću na noge, a detalji koje novi vođa iznao ostavili su sve bez teksta. Sve kamere su bile okrenute kako je došlo do tajnog odnosa. Robot Toši u svom prepoznatljivom maniru odmah krenuo sa detaljnim ispitivanjem kako bi saznao gde su i kako takmičari uspeli da sakriju svoju toplu akciju do očiju javnosti cimera. Stiglo pismo da sam ja vođa, prelazim i boginje pevačica. Pitali su me jesu li se pomirili Terza i Sofija, a onda su mi rekli da su Jovan i Terza imali odnos samo sat vremena pre nego što je on završio sa Sofijom. Preneo je Dačo Virijević šokantne informacije koje su stigle do njega odmah po preuzimanju vođstva. Gde su se sakrili, upitao je radoznalo. Kaže da su bili u krevetu, da je na brzinu bilo tamo gde Anneli spava, sve kamere su bile okrenute, otkrio je Dačo tačnu lokaciju i strategiju koju su takmičari iskoristili. Hoće li Terza priznati aferu ili sledi pomirenje sa Sofijom? Nakon što su locirali gde se navodna intima dogodila, robota Toše zanimalo da li će akteri ove priče skupiti hrabrosti i pred crnim stolom javno priznati šta se dogodilo pod Jorganom. Da li misliš da će Brokoli da prizna, glasilo je Tošino pitanje. Mislim da neće, on će da se pomiri sa Sofijom sad, iznao je Dačo svoje predviđanje daljeg razvoja situacije. Ove tvrdnje novog vođe unose potpuno novu dinamiku u ljubavni trougao koje već danima intrigira milionski auditorijum.